Sini. Di bawah tuh enggak? Hah? Mana? Ini di bawah gerpus mana? Mana? Hah? Sana. Mana? Sini. Sana. Dek, sana jauh. Yuk. Gak enak sini. Ya. Yuk. Wah, Ya. apa tuh? Burung. Yuk. Itu enak banget. Kita ada nggak burung? Tak itu ya, itu. Sana aja dulu. Pergi coba. Yuk. Iya, dia apa pilih? Ya. Ayo situ. Mana? Ujung sana aja dah. Biar nggak dilihat orang. Ya. Adik ini ya. Udah. Pergi deh. Dadah. Yuk. Enggak bawa bola deh. Enggak ada bawa bola. Nah. Đi. Chưa ha. Dadah. Teman-teman, kami tamasya ke taman Masjid Kecik Demi, teman-teman. Lapar. Kami makan bakso goreng, teman-teman. Wah. Ada pohon ubi, teman-teman. Ada buah ubi ya, buah ubi. Ya dek. Ya, ini dia, teman-teman. Ada kakak Ruhi, ada bakso goreng, ada Kak Alza, ada Kak Ruhi, ada Fanta, ada Aqua, ada teh susu. Apa? Makan apa, Dek? Nah? Tempe. Makan apa, Dek? Hah? Makan bakso ah. Banyak nyamuk sih, Dek. Bon, kalau mau minum apa tuh? Lari. Ya, coba. Video ya, video. Dek, sana lari. Lari, Dek. Lari, Dek. Ke sana, Dek, di bawah pohon tuh. Di bawah pohon tuh. Depan tuh ya kamera nih. Yang kencang-kencang, Adik, capek.
Ah, hai. Sana ya. Ke sana tuh keliling. Jalan aja. Pegang adik. Jalan aja. Pegang adik. Yuk, Dek. Sini, Dek. Sini, Dek. Kakak kencang-kencang kali lari. Capek adik. Gabi tadi jatuh situ. Kok bisa aja tuh? Dia lari. Ayo, Dek. Pelan-pelan aja segitu aja gitu ya. Dek. Boleh takik, Pak? Takik. Adik mau minum juga. Adik tuyul minum. Dia tidak bisa digigit nyamuk. Adik apa ya? Lah banyak kali nyamuk. Ini gadis desa teman-teman. Lumbata. Sama adik tuyul. Sulaiman. Masih ada yang banyak. Bir, Karwi. Dek Kawi. Tengok sana, Hal. Dek Kawi. Video, kira ni foto. Ya, kaget juga. Itulah kira. Kecilnya lemik. Nah, ini dia, Dek. Kawi. Nampak? Kak. Karuhi. Bulan tu cantik dia. Mau bilang tuan. Ruhi. Ya, inilah Karena. Ya, teman-teman.
Ini di Hah? Bukan. Ini Taman Cibodas. di Semani. Cibodas. Kak Ruhi. Kak Ruhi. Teman-teman. Bun, untung aja kita beli kalau nggak beli ini.